بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mapuasing kapudji pamahasud ti Allah subhanahu wa ta'ala, sarta salawat panabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, lapay na ing kalwarga niya, iwan na sin mga kasahabatan niya, iwan na sin hisyu-hisyu imya magad kanila pakarayawan sa hingga na jarumatong inadlaw kiyamat. In mahuli niya, magsama-sama kita niyo tumukbali sinsa taod-taod pagsyarang sukol patuhan na to Rabbul Alamin, habat sabab nayari pa kita niyo masi-masi biyobusan niya daing ha mga salago-lago ni'mat amin masi-masi na pakaising kita niyo sibu dain harum iban sin adlaw amuna in ni'mat kabuhi. Murah-murahan bang manin ni'mat ini di na to maupas, bang manin ni'mat ini mausal na to mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi aula bang manin ni'mat ini amuin mausal na to tiranan makapataud pa kita niyo si mga karayawan magkahinang na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mahuli niya mga maas tay manghud sinako haagama Islam, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith niya. In hadith ini suisuyan kita niyo sin nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sin bunal-bunal tuod in mahasud ti mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, aun tuod tampat yari hagin hawabaran na to, amuin papandangon sin siya, sarta aaturon sin siya, labi aula yaririkatu tanyo tampat amuin doon kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hisyu in manusia daran-daran nanumtum kaniya, labi aula hisyu sa manusia amuin nalupa at tawakan wala niya kaya tumtumanin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in pangatayan sin kita niyo. In pangatayan sin kita niyo lang si mga ulama, mahalun nazar, aminin tampat aturan sin mahasud ti mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin di matong hadith sin nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, long sin nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. In makna sin hadith, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabunar tuod in Allah subhanahu wa ta'ala, di siya umatud paluparagbo sing kamo. Iban di umatud in Allah subhanahu wa ta'ala parayaw sin pangarta sing kamo, sagawa in aturun sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain pangatayan niyo iwan sin mga amal niyo.
Hati niya mga maas tay mangod sinako ha agama Islam. Bang tadungdungan marayaw in hadith, in Allah subhanahu wa ta'ala bukun tuy in pagpandangon niya in luparagbusing kita niyo. Bukun tuy in pagpandangon niya hataod sin arta kya pagmilikan sin kita niyo. At tawakan bukun tuy in pandangon sin Tuhan in taod sin kya pagmilikan sin kita niyo rihadon niya. Sa kawa in tutukan aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung pangatayan sin kita niyo. Malano da kayong pangatayan sin kita niyo. Hipo da kapag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala yung pangatayan sin kita niyo. At tawakan daran-daran da kananom tuming pangatayan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan in daran-daran pandangon sin mahasut si mahating gi Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan in pangatayan si manusia subay niya tud ayaran. In pangatayan si manusia subay niya tud inirihilan halka amin makalayo dahin ha mga sakit. Tiranan amuin kalummi aning pangatayan niya sambil kakitaan sin mahasut si mahating gi Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan niya tu iyaon nahipo na si mga kakahinang bukon kawabayaan sin mahasut si mahating gi Allah subhanahu wa ta'ala. Nampay pangatayan mga maas tay mangud sin ako ha agama Islam. Then di nakabutang muna in pagzikir na to Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan di nakabutang in paghangad hulat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi awla di nakabutang hapangatayan sing kita niyo in panglaguin na to pamahasot si mahating gi Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan in pangatayan subay tud siya lanuan. In pangatayan subay tud siya ayaran. Bangaw sarapat in pangatayan ta ini labi subay talanuan dahil sin paglano tagin habaranta. Sabab in pangatayan tayo namuinin pandangon sin mahasut si mahating Allah subhanahu wa ta'ala. Tabi hanggatus tabi zaman sin kita niya bihayaon. Aon mga manusia, karihilan nila pa waktu, in lanuan in ginhawabaran nila. Sarta kya lupahan nila lian o aning pangatayan nila. Hangkanaon din ng mga manusia, kitaon mo, in pamayhuan niya way rumayaw. Kitaon mo in pamaranan ni way rumayaw. Sa aon masul sulang tuy in pangatayan iban sin kikita mo katampalan. Hatin yaon mga manusia kitaon mo sa jamalanok sa in pangatayan ila malummi. Nahangkan in Muslim subay bukong biha ini. Labi aula in bariman subukong biha ba ini. In bariman matan pa Allah subhanahu wa ta'ala bang biya diin in kalano hagwa sin pamaranan niya bihat turay sa bingkalano halom sin pangatayan niya. Bihat tuloy sa bingkalan o sin pangatayan niya. Naring nga sababyat to mga maas tay mangud sin ako agama Islam. Pagka in pangatayan ini tampat, aaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala, tampat, doon makabutang daran-daran in panumtum ta fa Allah subhanahu wa ta'ala, maba ko dagay rayon kani hamarum ini. Hambuk sakit, amo in wajib subay aniban si manusia, wajib subay layuan si manusia, karena in sakit ini bang lumugay halong pangatayan si manusia aun masul inut niya larakun in ibadat niya sambil malisu na umatud kanin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Hatapik mga maas tay mangud sinako ha kam Islam makna sin hasad iban sin kapiligruhan niya. In hasad mga maas tay mangud sinako ha kam Islam in siya ni bahasa Arab. Sa kawa bang tapaluwago ni makna sin hasad lang si mga ulama tamanni zawalin ni'mati an ghairihi. In pagbahasahon hasad laong si mga ulama amo na laong na in mag-angan-anganin hambok tao in bang man malawada in karayawan atawa kanin ni'mat sin Tuhan doon ha pagkahiniya. In pagtawag hato sa Arab in siya hasad. Na in hasad mga maas palangungan sinako ha agama Islam, hambok ini deng ha mga sakit sin pangatayan. Amo in wajib subay layuan sin Muslim. Amin wajib subay aniwan sin bariman karna in sakit ini nagdara sa lago-lago kapiligruhan. In sakit ini bang tumubo ha pangatayan si manusia, di niya magpagkasayuhan, inut niya lawa uni mga karayawan at tawakan mga ibadat magkahinang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Na inhasad mga maas tay mangud sin ako ha kam Islam, amo ini in panagnaan maksiat nagjato hata sin langit.
Hawayroon pa uno-uno maksiyat nagjato hatasin langit, in muna-muna jimatu maksiyat hataasin langit, amunain hasad. Amunain pagjangki. Amunain ihid at tawakan amunain paghabugho. Long si mga ulama, awwalu maksiyatin waqa'a fis samai al-hasad. In panagnaan maksiyat jimatu rito hatasin langit, amunain hasad. Amunain hasad. Laqad hasada iblisu Adam alayhi salam. Mattantuod yabugho sin iblis la'natullahi alay inapunatu Adam alayhi salam. Dahil na mga biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala lang sin Quran niya mahamulliya, siyuy-suyan kita niyo sin mahasot ki mahating ki Allah, bang biadining kapiligruhan sin maksiyat ini. Bang biading kapiligruhan sin hinang ini. Dahil nga mga ayat na nuisuy katutan niyo, hatungod sin kapiligruhan sin pagyanon hasan, pagyanon jangki. Long sin mahasot si mahating Allah subhanahu wa ta'ala, yasuunin iblis la'natullahi alayhi. Long sin mahasot si mahating Allah subhanahu wa ta'ala, ya iblisu, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadi. Long sin mahasot si mahating Allah subhanahu wa ta'ala, kanapo na to Adam alayhi salam, long sin Allah ta'ala kan iblis la'natullahi alayhi, ya kau iblis, unuin na hinang sabab, may takaw, wala si mujud, hapiapan jari. Hati namunin Adam alaihi salatu wassalam. Naunin jawab si iblis la'natullahi alaihi fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dungdungan na to bangunin jawab. Si iblis la'natullahi alaihi fa Allah subhanahu wa ta'ala. Long si iblis la'natullahi alaihi, long na ana khairun minhu. Subhanallah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Insambong si iblis la'natullahi alayhi, pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan tuwi wala si mujud in iblis, kan Adam alayhi salam, may jawab niya, law na ana khairun minhu. Sabab long na in ako labi marayaw rin kaniya. Subhanallah. In ako, long na labi marayaw rin kaniya. Khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Hakarna in ako ini, piyapanjari mo ako ring hakayo. Ampain siya, piyapanjari mo ring halupa. Ingkapdangan sin iblis la'natullahi alayhi, biyasin sa kaula-ula, di niya matayma in ni'mat atawa kaning karayawan, dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, kanapo na to Adam alayhi salam. Karna in apo Adam alayhi salam, dahin hamanga miulya atawa kalyago sin mahasuk ki mahating gi Allah subhanahu wa ta'ala, mayta. Muna-munay na po na to Adam a.s. Abul Bashar. Siya in ama singkatan manusia. Hikaysa. Wa asjada lahu malaikatahu. Hikaru wa kalabbihan sin Adam a.s. Piya sujud sin Allah Ta'ala ingkatan kamalaikatan niya kanya. Subhanallah. Bihating kahalka sin Adam a.s. pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihating kalaggo sin martabat sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Adam alaihi salatu wassalam. Dahil nga sabab yato, in iblis la'natullahi alaihi, di niya matayma. Di niya matayma in Adam alaihi salam, yaun halawang karayawan. Di niya matayma in Adam alaihi salam, yaun nagdapa-dapa sin ni'mat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya. Dahil nga sabab yato, limawag siya labayan. Limawag siya ran, bang biya diin niya masulangin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan bang biya diin siya, mapakibang biadin niya mapakita sin di niya matayma in ni'mat atawa kaning karayawan dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kana po na to Adam alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Naunin nagjato mga mas tay mangod sinakwa kami Islam. Unin nagjato diugalan in Allah subhanahu wa ta'ala kan iblis la'natullahi alaihi. Miyong sin Allah subhanahu wa ta'ala kan iblis la'natullahi alaihi. Hakarna kita sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kan iblis bang biadiin siya ng habugho, ng jangki sarta nagtakabur kana po na to Adam alaihi salatu wassalam. Nainin ni malaggo pamintangan habi akatutan yung muslimun, malaggo pamintangan habi akit katutan yung naggugwal bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala aw ka bihay nito yung kapiligruhan sin hasad. Bihay nito yung kapiligruhan sin pagtawag kung jangki.
manjarito'y kabungsi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjarito'y kaastol sin Allah subhanahu wa ta'ala tuan bunal. In habugho, in kajangki, in ihid, in hasad, hambuk yan din hamanga tiranan ni kabungsi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ahambuk manusia apabila ini timubu halom sin pangatayan niya. Subhanallah. Hangkan zaman sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aun hambu uktao lando na ajaib kanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala na marahi na ajaib kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sambil siyaksian sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in tao ini dain ha mga tao nagdara sin sifat si mga tao nakasud palam sin suka. Allahu Akbar. Unin sifat sin tao ini. Di matong hariwayat mga maas tay mangud sin ako akam Islam. Inaabuhan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam halom sin masjid. Iwan sin mga kasahabatan niya laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga sahabat niya yadkhulu alaikum min hadzal babi rajulun min ahli jannah. Sumud long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inhambok usog daing halawang yan tiudlo sin nabin lawang inusog yan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli jannah. Dain ha mga tao nagdara sin sifat sin tao sulok. Nasimudin tao yato. Nakita si mga kasahabatan isuin tao yaon. Ampain tao yaon bukon ma'ruf kanila. Di nila kakilahan. Ampa nila kita in pamayhuan. Sa siyaksian sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in tao yaon dain ha mga tao nagsisipat sin tao sulok. Paghikarwa adlaw ramikyan bihat tureysab in iyan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga sahabat niya yadkhulu alaikum min hadzal babi rajulun min ahli jannah. Sumud lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam marikaniyo daing halawang yan hambok usog in usog yan nagsisipat sin tao sulka. Simud in usog yato kita si mga kasahabatan amurin usog kita nila kahapon. Subhanallah. Paghikatu adlaw ramikyan, iyan na isab sila sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu alaikum min hadzal babi rajulun min ahli jannah. Sumud laong namarikan ni urang halawang yan hambuk usog yan nagsisipat sin sifat sin tao sulka. Subhanallah. Na wala na kasandal hambok din ha mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nakasabo ha waktu yaon jagahan nin tauyat. Ingat ni sin tauyat to. Bango pama kun sumingo da supaya siya makasingod bangunin na amalan sin tauyat to. May tain tauyat to rin nila kakilahan. Ang panila kita sa kiyanganan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahin ha mga manusia nagsisipat sin tao suluka. Nainhinang sinhambok sahabi ini mga kuwala piyang lupahaning nga ni Amr ibn As. Kaya to sin Amr ibn As in usog yaon amaksud kitaon atawakan asubuhon bangunin na amalan sin tauyat to may tabihating kabtangan kanya sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In kahupuan sin kisah di matungin Amr ibn As matupaway sin tauyat to. Iatasan sin Amr ibn As himanti haway sin tawi niya maksud ingaton bangunin pag-amalan sin usog ini bangunin paghinangon sin usog ini sambil di maawanin Amr ibn As lang niya tuan bang makadjari maba ako mantiri haway mo bang makadjari maba ako malihaliri haway mo lang sinusugin way problema way sana bang biya ka to tuan hanti kaw ri kuno kuno kabayaan mo harun manin Amr ibn As radiyallahu anhu haway sin usog yaon na wala na siya nagpahaba, wala na siya nagpalukay, iyasuhon niya na usog ini. Sarta siyuy-suy sin Amr ibn As, hausog ini, bang unin nagjato. Muna-muna, haantara na iban sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Law sin Amr ibn As, radiyallahu anhu tuwan. Sa laggo-laggo maksud may ta ako himanti haway mo. Sa laggo-laggo maksud may ta takaw kiyari, karna maba ko ingaton bang unin pag-amalan mo.
Maba ko ingaton bangunin paghinangon mo. Sabab siyabot kaw kamo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinambok adlaw in ikaw kuno yan hambok usog nagsisipat sinsipat sinta usul ka. Subhanallah. Long sin usog ini wa ma hiya illa ma ra'aital an. Long natuan bang biakato paggaingkiyari mo yan hamaksud umingat atawakan mga subang uning pag-amalan ko wa ma hiya illa ma ra'aital an. Wairon na tanong niya, pag hinangon ko, malaingkan, banguning kita mo bihayaw. Malaingkan lang niya tuan, banguning kita mo. Halukay mo rihabay ko. Nampain tao ini, wairon na piag-akan biasing kita niyo. Banging kita niyo nagguwal Muslim, nagguwal isab siya Muslim. Banging biya katutan niyo, banging biya kan niya nagguwal bariman, nagguwal isab kita niyo bariman. Banging biya kan niya nagsasambahayang isab kita niyo. Bangin biakan niya yaon, imihinang sinhinang karayawan, damikyan imihinang desab kita niyo sinhinang karayawan. Sa uno baka inhinang, amin nahinang sinhambok usog ini, nahinang sabab, siyaksian siya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dain ha mga usog, nagsisipat sinta usul ka. Subhanallah. Nalong sin Amr bin As, bang niya biya makita kitaon, intao ini wirun da piag biddaan ni sin sila. Bang unin hinang sin sila bihat to sa paginangon sin usog ini. In kahupuan niya sambil namay din Amr ibn As radhiyallahu anhu long niya tuan magsyukur. Magsyukur sin kaya suisuhan mo ako, tawakan kaya baitaan mo ako. Nakapanoman sin pilatikang in Amr ibn As, tiyawag siya nagbalik sin usog ini. Long niya tuan halarislik. Umbiya kato, magmaap, takari kong karay. Tiyagaran siya sin Amr ibn As. Ampan niya kiyabtang kabtangan niya nakauna kan Amr ibn As. Laong natuan, wa mahiya illa ma ra'aital an. Balikan ko kay mo, bangin maksud hangkan ko miyari pabay ko, supaya ingatun mo bangunin pag-amalan ko, wayron datuan, malingkan bangunin kita mo. Gaira, long sinusog ini. Malingkan long niya, puas ding hanasabot ko kay mo yato, wayron din ha mga dum. Subhanallah. Wayron din ha mga rum. Sa kahaba ako maun pakukulangan ko, hadi pa dumagpak inu ko pakukulangan ko, bistahon ko na yung ginhawaran. Allahu Akbar. Bistahon ko na yung ginhawaran ko. Ya kaubaran, bang aun tau kerukalan mo, maapas siya karna sintuhan. Ya kaubaran, bang aun tau jangki mo, subhanallah, pagtawbat ko patuhan. Ya kaubaran, bang aun tau kerukalan mo, bang aun tau wala mo kiamuhan, ando, ay kau magrida matug, malingkan, lanuin pangatayan mo pagtawat ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan niya kaubaran, bang aun tau bakas nakaanyaya kay mo, bang aun tau bakas marukal kay mo, bang aun tau nang habugho kay mo, maapa sila hakarna sintuhan, amuya tulong niya tuwaning paghinangon. Subhanallah. Bihainin paghinangon sinusugin ni mga master, mangut sinakwa kami Islam. Di siya makatanam dumagpak inuniya, pauan niya, haaun dugal niya tay manghudya Muslim. Di siya makatanam, matuog pakukulangan niya, ahalin pangatayan niya, di majangki patay manghudya Muslim. Labi awla rito siya magpakatug, di siya magpakatanam. Bangin pangatayan niya inihipo. Doon naka maksiat, takabur, ihid, abo ko iban na singkaybanan. Bihating pag-amalan sinusog ini hangkanin tawyat tukyanganan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dayng ha mga manusia nagsisipat sin tao sin sulka. Sabab halom sin sulka wayroon manusia taga sakit in pangatayan na sin sakit hasad. Ingkatan nakasud palom sin sulka malanoy kataning pangatayan nila. Ay biya sin sa kaula-ula mga tao nagpakasud palom sinarka maluming pangatayan nila. Sabab wayroon manusia nakasud palom si sulga in aun palumi aun pajangki atay manghud niya way. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala asuratul A'raf wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Subhanallah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. In makna sin ayat long sin mahasud sin mahatinggi Allah, inig na mo long sin Tuhan. Tiang suan na mo long sin Tuhan.
Daing haraghal nila, ay bima na ring haraghal si mga tao sulka, in igil, in hasad, in habugho, daing halom sin pangatayan nila. Hangkaning katan manusia nakasud palom sin sulka, nagsusulot-suluti sila. Ingkatan nakasud palom sin sulka, naglalasalyasahi sila. Ingkatan manusia nakasud palom sin sulka, nagaaddat-yaddati sila. Subhanallah. Nahangkan mga maas tay manghud sin ako hakam Islam, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangin biya katutan yung imaangan-angan patuhan, in makasud palom sin sulka niya, di pahadunya, hinangun na tu na uno naman in sipat si mga tao nakasud palom sin sulka. Dahil ha mga sipat si mga tao nakasud palom sin sulka, wayroon jingki halom sin pangatayan nila patay manghud nila Muslim. Wayroon hasad halom sin pangatayan nila patay manghud nila Muslim. Labi aula wayroon dukal nila halom sin pangatayan nila hatay manghud nila Muslim. Sa impangatayan nila sawasa, impangatayan nila malano, impangatayan nila amuin law sin bahasa di kaw magpakakita tamak tauk-tuk, yun halom sin pangatayan nila sa impangatayan nila sawasa pakatan. Subhanallah. Namun ini imbiyay ta sin Allah Ta'ala halom sin Quran niya mahamulya. Farman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Subhanallah. Haadlaw mahuli, di na magmumpaat in arta si manusia. Di na magmumpaat ingkaw anakan si manusia. Amura in magmumpaat hisyu manusia dumatong pahadarat sin Tuhan in pangatayan niya ini salim. Unim na sin salim ay bimakna salamat, malano, sawasa dahin hakatan sakit. Amu in tiranan hikalumi sin pangatayan niya sarta tiranan hikabungsikan niya sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Hangkan mga mas tay mangud sin ako akam Islam, hambuk dahin hamang ang kapiligruhan sin hasad ini ini mahinang sabab hikabungsi at awakan hikaastul sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sin nasabot sin kita kaina, kay ngatan nyo bang uno in sabab may ta nakakuha in iblis dahin ha kasanyangan, kay ngatan nyo bang unin sabab may ta lianat sin Tuhan in iblis, pasalan sin sakit ini. Pasalan sin sakit ini kita sin Allah Ta'ala timubo halang pangatayan sin iblis la'natullahi alay, amuyat tinahinang tikduhanan. Nakalayo siya ring rahmat sin Tuhan, nakalayo siya ring haulong sin Tuhan, lawi aula nakalayo siya daing hatampat sa sanyang-sanyang amin niya angan-angan sin kamatauran, hangkan in manusia tagasakit in pangatayan na sin sakit hasad in tauyan kabungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in tauyan kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya day sabsin kabungsi at tawakan kaastul sin Allah Ta'ala ha iblis la'natullahi alay hawaktu hiasad niya hawaktu diyang kinin Adam alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Ini kamar wa mga maas tay manghud sin ako hakam Islam, dayng ha mga kapiligruhan sin hasad at tawakan sin jangki, insya ini makapupud si mga karayawan. In kapiligruhan sin hasad kabalikan ko, insya ini makapupud sin mga karayawan. Subhanallah. Nawayron san katutan yung magrida, in mapupud in karayawan niya. Agam naman, bangaon karayawan na hinang natuhadlaw ini, ganapan na to pa. Gam naman, bang sa upama in kita niyo nakahinang hawak tuwihayaon, doon na ka nakapagsambahayang kita ni wajib, bangon dapat ganapan na to pasin sunnat bukon ka. Hay bima na bihay ni intanda sinaming kahalga sin karayawan. Ami magkahinang na to harom iban sin adlaw. Aing kaywanan niyaon. Subhanallah. Intuyo kailuhuminang sin amal ibadat. Intuyo kailuhuminang sin karayawan. Misan pang kiaawnan sin masjid malayo papay niya. Misan pang kiaawnan hatigid lumbito-bituhan atas kay lupanawon, atas katuon may ta sabab sin maba niya patauron amal ibadat niya. Mabaya siya rumatong hadlaw akhira awak to timbangon in mga kakahinang niya rihadunya
hibutang hansi pagtimbangan in amal niya marayaw, hibutang hansi pagtimbangan in tamal niya mangi, mabaya si hadlaw akhira, amo in pagtimbang labi mabugat, in amal niya marayaw, rin sin amal niya mangi. Bihanin tabiat sin kita manusia, maba kita, amo in tumao din amal ta, maba kita tumao din karayawan ta. Labi aula in mga sila beriman, subhanallah. In mga beriman, di tusan sila magrida. Amo in kahilangan, in mga karayawan magkahinang nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun pamasul, in beriman, di mamarahi, in magpakapuas sa bulan Ramadan. Sa pagpuas naman sin bulan Ramadan, simudin bulan Syawal, subhanallah, continue hunin pagpuas sa unong madlaw, sab si maba siya matawron amal niya. Pagpuasin bulan Syawal, sa kahaba, adlaw isnin na muasa, sa kahaba adlaw hamis na muasa, dukain paiban si mga ibadat maba na hinangon, inya to tanda in bariman, masubahin ang karayawan. In bariman, masub siya mga amal, amo in karidaan, iban kapabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naray nga sababyat to mga mas, tayo mangon sinakwa kam Islam, subay ra isab kita, di malipaka. Subay kita ri malupa. In hasad, amunay ni kuntara si mga amal ibadat magkahinang tapa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunay ni kuntara si mga amal ibadat magkahinang tapa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang dumatong in hasad, mari papangatayan sin kitan nyo, biya sin sa kaula-ula, amuin, bang upama kun in kitan nyo, nagbangon bay, mataas na imbiyangon na to, sakali, pagdatong sin hangin makusog, hipalis. Misanin usok, di ikaw makita roon kanya. Bihat din sa pantun sin hasad, bang sumud palang pangatayan si manusia, maglawag siya sin mga karayawan nagkahinang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang ini di niya katangkisan, bang ini ri niya aniban, labi aula, bang di niya ini pagtawbatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nagsabda hadith niya, long si Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Subhanallah. In agisin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ibot long sin Nabi, ang mga sahabat niya, iban na mga umat niya, lamod na kita nyurihay ni. Ibot lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaniyo, layo kamo, anib kamo, day nga hasad. Kaya maanahan na ito nagkain na bang uning pagbahasahon hasad. In hasad dihay ni, amo na in manusya majangki mahabugho, atay manghud niya Muslim. Biya din upamahan niya, tamanni zawalin ni'mati an ghairihi. Bang kaw makita tay manghud mo Muslim, yaon yanug haraan sintuhan nikmat, yaon yanug haraan sintuhan karayawan, doon na kakarayawan pag dunya, karayawan pag akhira, ubos in ikaw isab di na ko makatug marayaw, ubos in ikaw isa magdukka sadya ko harum iban sin adlaw, ubos in ikaw isa magdugal sadya ko harum iban sin adlaw, ing kabayaan mo, maigin nikmat at tawa kaning karayawan kita mo hatay manghud mo, ando nag-amay-amay in Nabi, bangaon sarapat lumayo kita ni hawihay ni kahalan. Bangaon dapat lumayo tud kita niyo habihay ni kakahinang. Sabab tumtumun sing kita niyo, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, di siya manglang ha mga sahabat niya, atawa kan ha umat niya, maling kanin liang niya yan, impiang langan niya yan, inyan hikakang ihakatutan niyo. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, balagal amanata. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, piya sampay niya marikatutan amanat sintuhan. Hangkan di na to nakasusunan in Nabi sallallahu alaihi wasallam adlaw akhirah. Di na to na mataksilin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adlaw akhirah. Abuhak to pabuhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, asal siya nagpahali na katutan niyo, asal siya nagpaanib na katutan niyo, in kakahinang mangi piyasawa na kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta liyang nakita niyo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in huminang kaniya, damikyan in hinang marayaw, piyasawa na kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta nang daak na katutan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hinangon siya. Nayarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nag-imot-imot katutan niyo, iyakum wal hasad long sin Nabi. Long sin kayban ng ulama,
long na in Nabi sallallahu alaihi wasallam nakalando tuon in pagpahali niya hinang ini. Ang palaong na bang sa upama in Nabi sallallahu alaihi wasallam nakalando to din panglangin ni hambok parakala, inyan tanda in parakala malagwing kamudaratan niya. Inyan in tanda in parakala yan malagwing kapiligruhan niya. Na in Nabi sallallahu alaihi wasallam imian katutan niyo, iyakum wal hasada, iwut lang sin Nabi, anib kamu tuod daing hapag-habugho rin hapag-jangki rin hapag-ihid. Ang payhalulay katu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangunin kapiligruhan niya. Biasa wakatu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangunin kapiligruhan niya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal hasada yakulul hasanat. Karena bunal-bunal tudlong sin Nabi in pag-ihid, in pagjangki, insyayan mga uni sin mga hinang karayawan. Insyayan long sin Nabi mamupuri sin mga hinang karayawan. Subhanallah. Wairun ngumi tanam bago-bago ra ko simunat ubos simud magtuin hasad palom sin pangatayan mo impahala sin sunnat mo kay na nalawa magtuy. Subhanallah. Biada sa to ko situan sin nagtanom, biada ko sin nagtanom binhi, timubo man kaya kipitan wala ko nakahampit sin karayawan din kaniya. Nain mano siya daran-daran piapasaran niya in jangki halom sin pangatayan ni hatay manghud niya Muslim ando biada siya nagrida in malawa in mga karayawan niya amin wayruun na ipagbak niya dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita aning kapiliguan sin hasad mga mas tay manghud sin ako kan Islam. Pupurun niya in mga karayawan magkahinang natup Allah subhanahu wa ta'ala. Namin ning subay amuin kahanggawan si mga silamano siya masub maghinang marayaw. Subay ning kahanggawan nila. In kahanggawan nila rihay ni aun sa matod din mga ibadat nila, matod din mga karayawan nila, usbigla atakon sin hasad. Malanyap, malawa, misan pagukpuk way na karayawan maka nila hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namin ning subay kahanggawan si bariman, tabi ang gatus tabi bihayaon, yung mga tao bihayaon, tabi ang gatus tabiya, fokus na dyahin ang marayaw. Wayrun narihilan halka, wayrun narihilan waktu, mag-anib ahinang tiranan, hikapupod sinhinang marayaw. La ilaha illallah. Hangkan, inbar iman, suway malano yung pangatayan niya. Inbar iman, suway wayrun lumi pangatayan niya. Wayrun tamak tok halom sin pangatayan niya. Biya na sin jangki, biya na sin hihid. Bukun matup hambok Muslim, marbusi si hambok tay manghud niya Muslim. Bukun matup hamano siya naggugwal bar iman. Uus masi yaunin in kutti. In pagdukka halom sin pangatayan ni hatay manghud niya Muslim. Tuan, tumtuma. Di masampurna in pag-iman sin ikaw. Sahingga bang biya din in lasa mo hawaran mo, biat turay sabin lasa mo patay manghud mo. Bang biya din in halga mo pabaran mo, bihat turay sabin halga mo patay manghud mo Muslim. Na biya din mo maparagbos in panghalga mo hatay manghud mo Muslim, sin yan ni sabyo butang mo halam sin pangatayan mindukal mo hatay manghud mo Muslim. Ampa aminin reality long sin bahasa. Bangkaw yan taga-rugal-rugal, di mo saan mapakita ka ni patan paglasa. Bangkan tabi mga taga-juri-juri long sin bahasa, hambok tao, di mo saan mapakita in matan paglasa. Sabangin pangatayan mo yan malano, masawa, subhanallah, di ka tud magmaikot, minsan da kuman ko umuyong katawatay manghud Muslim, kakausan mo, mayta, sawag sin lano sin pangatayan. Subhanallah. Naimbar iman suway sari magreda, mapupod yung mga hinang niya marayaw, sabab sin
hinang hasad, amin pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay Nabi sallallahu alaihi wasallam nag-amay-amay, iyakum wal hasada. Ibot lang sin Nabi, anib kamulayo kamuri nga hinang hasad, day nga hinang paghabugho. Fa innal hasada ya'kulul hasanati. Hakar na matantod lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in paghasad, in habugho, in siya ini mamupuri si mga hinang karayawan, amin magkahinang tapallah subhanahu wa ta'ala. Sambil sipat pa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inhantang sin hasad, bang ini sumud papangatayan si manusia, siya parati sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya diin in hasad mamupuri si mga karayawan magkahinang tapallah subhanahu wa ta'ala. Long sin Nabi in hasad, bang niya pupurun in karayawan mo kama ta'kulun narul hataba, atud na kau pakayo biya diin niya piyupon indukngol niya. At niya bihat pin bisa sin hasad. In bisa sin hasad biya sa pantun kayo. Wairun kilahon niya. Na kaya sa ako pansin kita no bang biya din pasusing kayo. Amo pa kaya hindi niya sunugon bang hatda kuman hatab. Bang hatda kuman kahoy-kahoy. Bang hatda kuman lurang-lurang. Bang lurang simbiya kan matuka pa kamo. Minsan imbasi iyaon. Aon masul, di da sumandal, tuan, mapupun, mahinang tingga. Nabihat tuwing kapiligruan sin hasad, siya parati sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biya sin sa pantun kayo, amin yaon niya, siyusunog yaon niya piyupupun, indok ngun niya. Subhanallah. Hangkan, ayaw ko tuod, majangki hatay manghud Muslim. Ayaw mo tuod palawiha, in kahabugho mo, dahil sin maupasing karayawan mo. Sabab maglagkaw sin karayawan mo, adlaw akhira. Maglagkaw sin mga karayawan, nagkahinang mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, adlaw akhira, sakali wala mo di kiyasayuhan, karna sin lumi sin pangatayan mo yato, hakar na sin lumi sin pangatayan mo, habugho, ihid, jangki, amitinay ng sabab, amuin, kaya papasin mga karayawan mo. Ampa, in Allah subhanahu wa ta'ala, asal na may tahalom sin Quran niya, aun na mga manusia, nakahinang sin mga hinang marayaw, sa hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya sa pantun parukpuk yaon. Biya sa pantun parukpuk, mayroon, karahan hadlaw sin adlaw akhirah. Long sin mahasot si mahating ya Allah, long sin mahasud si mahating ya Allah ayat niya, long sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Subhanallah. Wa qadimna ma amilu min amalin, bakaw na long sin Allah ta'ala nagdatong marikamo aammalan, amin piag-ammal si mga tauyat to, sa along sintuhan, faja'alnahu haba'an mansura. Long sinallahu ta'ala, hinang na may mga amal nila yato, haba'an mansura. Haba'an mansura, amuin, bang kita magpakakita, long taparuk pukyo kugdan sinsuka, sari bang biya mga imbubungan simbay mo takabuslot, us kugdanan sinsuka, o pagkakitaan mo biya mga paruk puk sibi-sibi, bihatin hantang sin karayawan sin manusia. Nabang yon kugdanan sin tubig, mapakpak, di mong kalawagan, wayrong karayawan kabakan si mano sa adlaw akhirah. Bihating kapiligruhan sin hasad, bang ini mikit halong pangatayan sin mano siya, hangkan in muslimin bar iman, subay siya umanib lumayo din hakakahinang ini. Sawabing kakahinang hasad, bukon yan sipat sin tao muslim. In tao mahabugho, in tao majangki, bukumbihan in sipat sin tao naggugwal bar iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ngatan nyo ka mga master, mangud sin ako akam Islam, azaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kamatauran mahabugho ha Nabi sallallahu alaihi wasallam mga taway pag-agama. In kamatauran majangki ha Rasul sallallahu alaihi wasallam way pagtuhan. In kamatauran majangki ha Rasul sallallahu alaihi wasallam maruga salta mabungsi ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na mawa ka kawabi si mga tao ini. Mawa ka kawabi si mga tao ini, in sipat tuy sin tao amo inway pag-agama, sipat sin tao bukon mataning pag-iman niya, amin manusia
aun sakit halom sin pangatayan niya, hamok na rin dito, amin pagyanon hasad, amo na pagyanon habugho, mga maas tay mangusin ako mulya. Hangkanin Allah subhanahu wa ta'ala, hinduan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin doa. Subhanallah. Amin doa, suway rin sabi pagdoa, simbiya katutan yung ipon sin Tuhan serta umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In doa ini, yan na nabangkil halom sin Quran. Ayat haupu-haupu, sa gawa tuan nagdara ini, kasalamatan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Suway ni amalan sin Muslim, suway ni daran-daran basahon sin Muslim, mahinatiban sin mahapon. Sabab hazaman tabihayaon, amo pa ka hindi majangki kay mo, bang taway pag-iman, misan nung pag-iman, o maso majangki na kay mo. Nakakunahan ta magdua fa Allah subhanahu wa ta'ala, usalon tayo dua ay niya, mimpiang hindu sin Allah ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabab in hasad, in kamudaratan niya bukun sadya patao, amuin nang jangki sa maso sambil kita, kung danan desab kita sin kamudaratan niya, biya din upamahan niya. Inupamahan niya mga mastay, mangusin ako hakam Islam, hari ko na masabutin dua. Biya sin nagjatukan Qabil, iban sin Habil. Subhanallah. Biya sin nagjatukan Qabil, iban sin Habil. In Qabil iban sin Habil, laong si mga ahlus siyar, in silay ni anak sin Apu Adam alaihissalam. In silay ni anak sin Apu Adam alaihissalam. Sa gawa, kakahalan sin karayawan na ragbibidda silay ni. Muna-muna, in kaawnan sin Qabil, biya mga bukunda tuod matao din karayawan dihil kanya sin Allah Ta'ala. Sartain sin nagsisipat, sinamoy sipat sin mga tao, nagdara sin sipat mangi. Walau punin Habil, alhamdulillah, hati ko isab kita sin Allah Ta'ala, indayaw, doon halom sin pangatayan niya, kita sin Allah Ta'ala, intao ini, dahin ha mga ipon na amin nagmamarayaw kaniya, na piyawidda sin Allah Ta'ala, in Habil din kang Kabil. Unin nagchato mga mastay, mangul sinako akam Islam. Siyud, in pangatayan sin Kabil, sin Hasan. Siyud. Unin nagchato. Hawak to simud, in sakit ini papangatayan sin Kabil. Hawak to simud, in hasad papangatayan sin Kabil. Wala niya nakila, in Habil tay manghud niya. Wala nakila sin Kabil, sin in Habil yaon tay manghud niya ring haama. Sa karna sin kapiligruhan kamudaratan sin hasad, simud palam sin pangatayan niya, wala niya nakila. Inhabil niya untay manghud niya. Unin nagjato. Kakausan sin Kabil, piyuhinga, piyatay niya kailin tay manghunay Habil. Bihating kapiligruhan. Hangkan long ko, in pagyanun hasad, bukun sa ding kapiligruhan niya, ini hatao, amin jimangki. Aun maso sambilin tao jangki, aun isab kapiligruhan. Intanda niya, may tamiyatin Habil. Asabab sin Kabil, may tabiuno sin Kabil Habil, pasalan sin hasad silog, papangatain sin Kabil. Hati naaw ning kapiligruhan dihay ni. Subhanallah. Nangkaning Allah subhanahu wa ta'ala, hinduan ni Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inbasahu nin doa ini. Hayat sin Allah ta'ala haupu. Firman sin Allah ta'ala, Qul a'udhu birabbin nas. Ayat. Malikin nas. Ilahin nas. Magmap, pukunti suratun nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pukun suratu an-nas. Amuna in suratu al-falaq. Suratul falaq, magmap kamu. In suratul falaq, in ini du'a amin subay na tu'ammalan mahinat iban sim mahapon. Parman sin Allah Ta'ala, Qul a'udhu birabbil falaq. Pamungkaw ya Muhammad. Allah Ta'ala nang hindu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamungkaw ya Muhammad, a'udhu birabbil falaq. Pagpatilibo na ko ring hatuhan sim palak. Kung si mga magtatapsir, atuhan sim mahinaat. Kaisa. Ikamarwa niya, min syarri ma khalaq.
Iban diakli sab sinallahu ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam magpatilibon dain hakatan piapan jari sintuhan. Sa bukuning katan piapan jari sintuhan makarihil karayawan on masul nagdarari sa bising kamudaratan. Subhanallah. Ini kamaruan niya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dia akli sab sinallahu ta'ala. In Nabi sallallahu alaihi wasallam magpatilibon daing hakangian sin adlaw apabila tumigidlom na. Ghasiq ini amin adlaw. Na nagpatil niya ak sinallahu ta'ala magpatilibon ni Nabi sallallahu alaihi wasallam daing ha adlaw apabila tumigidlom na. Aun masul inhinang mangi atawakan yung mga kangian labi yung pagwa ni doon daing sin adlaw. Labi yung pagwa niya doon daing sin adlaw piya na si mga panakaw. Intaw manakaw ri makatawakal manakaw sin adlaw. Sawang yan doon kakausan niya sa may sumud palombay. Nagpatilibon ni Nabi sallallahu alaihi wasallam daing nga kangian sin adlaw apabila tumigidlom na saltabang hindom-dom na tumigidlom na magsilatag na mga manusia tawakan ni mga kasaytan-saytanan kuminang kangian. Huminang si mga langgal sarap bukon kababayan sin Allah Ta'ala. Ikato, din ha mga piyagpatilibonan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikaupat niya, wa min syarrin naffathati fil uqad. Iban daing hakangian si mga tao masub magsihil. Sihilon nila yung manghud nila Muslim. Sihilon nila yung mga manghud nila beriman. Way nakabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Narangdaakin na Allah ta'ala ay magpatilibon Nabi sallallahu daing hato. Inhi kalima. Kakahinang nag-amay-amay intuhan. Insuway magpatilibon in Nabi sallallahu alaihi wasallam daing hinang ini karena nagdarasing kamudaratan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Deng hakangian sin tao majangki apabila siuring pangatayannya sin jangki ubus jimangki na siya. Na Allah subhanahu wa ta'ala nang hindu Nabi Muhammad SAW ini tanda sin in hasad in habugho in ihid in ini malaggo turing kapiligruhan niya mga maas tay manghud sin akwa kam Islam hangkan suway tuod imbya katutan niyo daran-daranon in paglano sin pangatayan nato. Bangaon dapat hari parumag pakinuna to pakukulangan nato bistahon nato ning ginhabaran nato. Lanuan natin pangatayan nato daing ihid daing hakibir daing hauno-uno na parakala amuin tiranan hikalumni sin pangatayan sin kita niyo akarna in pangatayan ini biya na sinsambat nasabot tukan niya panagnaan amu ini mahalun nazar tempat aaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala na kay nga tandisab sin kita niyo bangsa upama in kita niyo maluman kita niyo aturun si manusia karna sin luparagbus na to atasan na to na mamisin hinda kinislanuan mattumariwang man sadya rumayon pamayhuan na to asupaya sadya amu yan subanin manusia umatud ka to biya diin na in Allah subhanahu wa ta'ala aturun ning pangatayan na to pandangon ning pangatayan na to ando labi bahahati ko in suway na to lanuan suway na to tuddihilan waktu amin lanuan ning pangatayan karna amin aturun si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala hambuk na rin hapaglano ring hato amuin bangsa upama aun ihid timutuwo halong pangatayan na to ando mag-anad-anad kita niyo mag-igdain kaniya mag-anad-anad kita niyo magtawbat din kaniya karna inhinang ini malaggo ing kapiligruhan niya muna paginhabaran nato di naman hadunya labi aula indit hadlaw akhirah in mahuli mura-murahan bang man aun maka nato pangadjian at tungod sin long ta muna makna sin hasad iwan sin kapiligruhan niya dahil nga sababyat to mamaid intay manghud niyo ini alapal sin pagkasilasa mahuli niya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.